الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yarin ito yung waktu na ini. Muna yung waktu puas maghrib. Salam dua apakatantan amuin imaalok sarta di murungog si pakarajaan na ito ni muramuhan makawan na to imbahagi na to yuko katutan sin Allah Ta'ala waktu ini Allah Ta'ala na magpalugay yarin na yung kumulya amuin di mail katutan waktu ini mayroon na rugay nagkan Sheikh Abdel Nasir Rahman fal yatufadal siya dato mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliray dito mga kakasih sin Allah Ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu humatud na isab ganap pangadyan. Amin masimasira kitan ni wa pangadyan bunga sin pag-iman. Aula-aula na papasinguran ka to taniyo. Inamal pagtaat ibang pag-ibadat sim mga sila nasabot bariman usog iban bariman babae. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, in ganap pangadyan yatud na mo maun pahadarat sing kamu ayat hikakauhaan tagunum in ayat ini Suratun Nur. Di ayat ini
mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, itlak, iban pinig sin Allah subhanahu wa ta'ala, inusog marayaw, iban simbaba imarayaw, inipon niya marayaw, iban sinipon niya gumwa daing harayaw harap pamangi. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na to kalupahan. Kaya panjari kita niyo si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala sa lano-lano, sa rayaw-rayaw. Damikian piyakari kita niyo, imbubutangan ta niyo, pinianda kita niyo. Paghulaan marayaw, pagkaun marayaw, pag hinang pamarayaw, iwansin sa barang, kabayaan si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, islahun nupus, pahikarayaw singgin hawa, wa tathirul kulub, iban hikasanyang sin pangatayan. Talugay buhi, mangarap Allah subhanahu wa ta'ala, sabab bang di mayawin atay, di mayawin jasad. Bang kimangiin atay, kimangiin jasad, wal iyadu billah. Mga anak po, tayong tanim parman sinallahu ta'ala. Al-khabisatu lil-khabisin. Dua rin piyapanjari sin Allah Ta'ala. Usog ibang babae. Indua ini piyapanjari sin Allah Ta'ala. Limbang. Iwan hakabuhi. Iwan niya damik kaya law kana. Allah subhanahu wa ta'ala. Pinian kita niyo si marayaw. Sababang kita niyo ini in pagpi taniw labay ring hanap sunat to iwan sin sahawat na to. Tumakawa. Pinian na kita niyo sin Allah Ta'ala. Iwan in pagpi niya biyayta niya na. Uno yan tuan. Al-khabisatu lil-khabisin. In babae marayaw. In babae marayaw. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Marayaw in suara niya. Marayaw in hinang niya. Kalasahan sila sin Allah ta'ala. Ada punim babae mangi. Al-khabishatu. In babae mangi waliyadu billah. Mangi in pangatayan niya. Mangi in lapal-lapalan niya. Mangi in hinang niya. In masuko niya rayan usog biya dayad to. Usog mangi day sa binatay niya. Usog mangi day sa lapal niya. Usog mangi day sa binhiwal simpito ang gauta baran niya. Unin maksud niya yan mga anak po. Tathirun nupus. Wa tathirul kulub. Papalanuan in jasad. Iban papalanuan in nyawaliha. Papalanuan in atay. Hapag lanu kabayaan sin Allah Ta'ala. Imbaba imangi. Di niya lanuan in atay niya. Di niya paakarunin atay niya. Di niya planuan in suara niya. Di niya paakarunin suara niya kabayaan sin Tuhan niya.
Iba, hindi niya paakarunin 7 ang gauta baran niya. Panagpapanjari ka niya. Ing katutupan niya yan. Biya day sab kanin usog. Mga anak kapo, manganal kita ni marayaw. Di hayatin. Imma kafiran wa imma syakura. Imma syakiran wa imma kafura. Ada kala magsyukur, ada kala magkufur. Unin ada kala yan, di nila karuning kabayaan sin Tuhan. Mga kakasisin Allah Ta'ala, al-khabisatu lil-khabisin. In babae mangiin pangatayan, in babae mangiin lapalan, in babae mangiin kakahinang niya, in suko niya yan, usog, mangi day sa biyakan niya. Wal khabisun lil khabisat. In usog mangi natay niya, mangiin lapal-lapalan niya, mangiin kakahinang niya. Paman sinallahu ta'ala, in suko niya babae, amuray sa dadto. Puno pembiyata sinallahu ta'ala, wat tayyibatu. Ada punim babae, malanuin natay nila, malanuin suara nila, malanuin hibal simpito ang gauta baran nila, in sila yan, lit tayyibin, harap nila pausog. Marayawin atay, marayawin suara, marayawin pito ang gauta baran, piya agad nila, injasad nila, iban sinyawalihan nila, wala nila na iyagadin napso nila, wala nila na iyagadin kabayaan nila, sa kawa iyagad nila, nagtaat iban nagibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, yadto yung babae pilihan. Harap niya pausog pilihan. Wat tayyibuna, inusog marayaw. Malano in pangatayan niya. Malano in lapal-lapalan niya. Malano in iwal simpito ang gauta baran niya. Ia agad sinjasad niya lano kabayaan sin Tuhan. Ia agad sinyawalihan niya in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lit tayyibat, harap niya raisab babae malan. Manganal kita niyo mga anak po sin Jimatu. Jimatu ha umat na kauna. Bang Jimatu na kanila, bang sayo hindi nakabalikan na masa na to ini. Kaya balikan si mga babae mangi. Kaya balikan si mga usog mangi, waliyadu billah. Imbal iman, tutug sila. Tutug sila, hakabayaan sin Allah Ta'ala, di mapalingin atay nila, di mapalingin suara nila, di damisan mapalingin pito ang gauta baran nila. Sabab, kaya nga ngayo nila patuhan, Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati. Yang ingin dua nila, hakahalan masanyang, iba na kahalan, naon kahalubiluhan na laumpit na biya na simasa na to ini. O Tuhan na mo. Ikaw yung nagbutang simpangatayan na mo, habubutangan kabayaan mo. Ikaw yung pangangayuan na mo, mangayo kami bihon kayo. Patuto ka inatay na mo, hakabayaan mo. Di na mo agarunin napso na mo. Di na mo agarunin pikilan na mo. Di na mo agarunin kabayaan na mo. Agarun na mo in kabayaan mo, sabab amo at pinikasanyang kamo, hakabuhi iwan na kamatay. Ano yan, mga anak ka po? Na. Ulaika mubarrauna mimma yakulun. In sila yadto.
In babae nila, tiyang kisin Allah Ta'ala ring hapit na suara. Daing hangi suara. Inusog nila ramikyan. Tiyang kis sila sin Allah Ta'ala. Sabab kalasahan sila, iban tumangkis na sila. Tiyabangan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sila makalamod. Hainang sin mga sila nang jural patuan. Di sila makalamod ang mga tao nagkabtangan mangi. Pa mga kababaihan pilihan. Pa mga usog pilihan. Di sila magpamisyara mangi. Ulaika mubarrauna mimma yakulun. Salamat sila sin Allah Ta'ala. Dahil nga kabtangan si mga sila magkakabtang mangi sila. Sa sila in sarayaw-rayaw, in nagkabtangan sadya, amod tuwin sila imang. Na, parman sin Allah Ta'ala. Mga sila babae marayaw, harap pa usog marayaw. Mga sila usog marayaw, harap nila pa babae marayaw. Lahum aun kanila tiyatara masintuhan. Aun kanila siya sadya sintuhan na kabuhi, iba na kamatay, aula-aula kamatay. Uno yan, magpira kaampunan. Magkarunahan kita niyo mag-ampuni ba magmaapamasa na ito. Maunitin maghukum adlaw ka na. Wala na nahukom di, hukom muna adlaw ka na. Wairoon atuni na to. Imang hukumhan tara sinihipon iwan tagipon. Inatuni mo baran mo, mamay tayong baran mo naghinang marayaw, naghinang mangi. Lahum magupira. Dahil nga sabab yan. Biulansangan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Papangayoon kaampunan halapal. Sambilin siya, nangangayo kaampunan halapal, nangangayo kaampunan aktualay nang. Sin, iampun na indusan niya nakaw na iwan nakaw. Liwang sayo numalihalin na. Sa kalihim mo waging siki, pagsambahayangan sindoon. Imano siya mata na to ini, mo waging buli, paglingkuran na pagistambayan. Si makitin siki intuhod, panawa na pagjaggingan. Sa ano yan, mga anak ka po? Na. Kana yastaghfirullah. Yung kahawanan sinjunjungan alayhi salatu wassalam, mangayo siya kaampunan patuhan. Makakapituan, had pababa, makahanggatos, had pataas. Iwan sambil paliw. Pila minit na lumapal ka, astaghfirullah. Sa halga-halga kabtangan. Yamalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang panato maurul. In nakaurul dadto. Amura mga sila bariman. Pusog ibang babae, lahum magpira. Ampunun sila sintuhan, warizkun karim, iwan tiyata pilaning kaampunan na kabuhi, aung kanila rijiki, dahil nga mahasut si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, yung pangasubo, may tasilad to kiyarihilan simbihad to rayaw. Hikaisa, kiyalanuan niya, injasad niya, sinuno, kinto para kala. Hikaisa bil iman. Naparayaw niya yung pag-iman niya. Hikaruwa bit tauhid. Naparayaw niya yung panghinunggal niya patuha. Hikatung bil ittiba'i wal iktida. Naparayaw niya yung pangagad, ibang paningod,
hanaraak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Junjungan alayhi salatu wassalam, pag-ibadat, hindu niya, kaya singuran niya kata. Hikarua, kaya lanuan niya, ginhawabaran niya, jasad niya, walihan niya, bijikrillah wa azamati. Sin pagtumtum pa Allah Ta'ala. Sin pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, lilingon na to marayaw, sindumiwan sinadlaw, wang kita nyo nakapagjikir na ka. Sabab, nakamataod biyalikan. Ipapataod din pagjikir. Ya ayyuhallazina amanu, udhkurullaha jikran kasira. Mga kamu beriman, patauran niyo yung panumtum niyo patuhan. Bukratan wa asila, sindumi ban adlaw, simahapon iban mahinaat, panumtum kamu patuhan. Patauran niyo yung pagdikir niyo, in lapal kaya baita, in waktu kaya baita. Ini karuah. Napalano nila yung pag-ibadat nila. Aula-aula napalano nila yung pagsambahayang nila. Khashi'an, mutawadian, liamrillah. Nagpapatiko po sila. Imbaran nila, iwansin nyawalihan nila, harap patuhan. Halawm sambahayang iwan hangwa. Hinang nilaman yung bihad turagbus, palman sinallahu ta'ala, kad aflahal mu'minun. Nagparuntungan imbar iman. Hindi siyo. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Amin mga sila bariman, usugi wan bariman babae. Nagpapatiko po inatay halawm sambahayang, iwan hakuha sambahayang. Dahil hamang nga pagambulda sintaw rin hamang nga paglingog sintaw, timaw din taw takabur. Sambil pag-ibadat, piyag takabur sintaw. Na, ada po ni mga bariman ini, hangkan sila kiyarihilan simbihay ni Ragbos. Lianuan nila, malanu yung pag-ibadat nila. Kaya tunay nila, kaya tinug nila yung sambayang hakabayaan sinagdaag kanila, bukon hakabayaan nila. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Tiya takamahan sila sinallahu ta'ala, kaampunan iwan tungbas. Ini kaupat. Hangkan sila kiarihilan simbihay ni tungbas. Akhlasa bi'amali. Nagihilas sila hinangdaakan kanila sinallahu ta'ala. Wala nila iamuran, wala nila liamukan sing kabayaan nila, nagihilas sila, iagad nila tuding kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga anak kapu. Hangkan sila. Yanugharaan sinallahu subhanahu wa ta'ala karayawan hasabab si mga nasabutin to. Na murah-murahan maurul na to yan to. Mga anak po, aun baita wasihat. Wasihat sinama paanak. Lamu dahil hiniring ang mga kawajiban si maas paanak magwasihat, patumtum. Mamin siya. Hindi ka tumabuka. Marilong ni maas sininamin-min na. Sinamin wasihat yan, tukagunahan nila magbaita. Ngari, lang si mga anak, piriglong na hiyamay ni mamin-min na.
Pirigloy nilang naray-day na kumaan. Allah Ta'ala makaingat haddo. Sa impamin, in pag-advise, in pagwasihat, suway aun. Nagwasihat maas paanak apo niya. Maita, matawda na kapo niya. Misanin tiyo-tiyo damik yan, suway ra maguno. Mataod nagbabay-was. Mataod na susula, bint. Mataod na kukumun, pangatayan, si Magpaw family. Ini kahalulayhan, suway aun pagwasihat sin maas paanak. Suway aun pag-advise, pagpatumtum. Naunutuan yung patumtum sinama ini paanak kapo niya, pasuring sengsing niya, ya bunay. Ya kau mga kaanakan, kaapuan. Iyakum wal ma'asis. Magpatumtum ako kaning ibut-ibut. Ayaw kamutod magmaksiyat. Ibut-ibut ay kamu magmaksiyat. Maksiyat siwi-siwi wandakula. Maita. Lumumi inatay niyo. Lumumi in suara niyo. Lumumi in hiwal simpito ang gautabaran niyo. Tudyo patuhan. Na yung tudyo pagkahina. Maghinang maksiyat mga malano kata. Ula pa yun. Kau sila na mahamot nila inhamot. Sa imbaho nila, inlumi nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dugay. Na inwasihat si maas ni paanak niya. Iyakum. Ibut-ibut mga anak kapo. Tangkis kamu. Layo kamu dengan pagmaksiat. Tangkisan nyo yung atay niyo. Tangkisan nyo yung suara niyo. Tangkisan nyo yung pitong gautabaran niyo. Dahil nga pagmaksiat. Sababing pagmaksiat lumi. Sababing pagmaksiat mapungin sa hayahalawang sinatay mo. Uno yan. Puasin niya. Painnahu yang kusul haya. Karena inununo na maksiat, maig na yung kasipug mo. Inut-inut na maig, o na sipug mo. Mamitsarahan na kau. Long mo ikaw yung maingat. Mamistarahan na ko biasin sa kaulawla ikaw yung apo daruan. Yahudi man nasara mamistarahan na sin kanila. Sila kuno inapi sintuhan sa rayaw-rayaw. Fainnahu yang kusul haya. Nah, ang kanakulong na magwasihat kaniyo. Tapok kamu, layo kamu, paghalik kamu ring ng maksiat. Sababin ninang maksiat yan, makaig kasipug. Nah, mangliling-liling kita na masana tubiyaw, bangunin naig. Naig, tuwan yung kasipug. Nah, uno pa. Wayajidu fi syahawati wal hawa. Ivan, ang kana ko patumtum kaniyo, mag-advise kaniyo, tapok kamo, paghali kamo, iwan layo kamo rin nga pagmaksiyat. Sababing pagmaksiyat, makakanap sin syahwat. Lumasigin tao. Lasiganin usugi ang babae, sin papatasin masanato ini. Malasig, yung bata bago. Yung makainu-inu. Sambil pingka na. Sambil masakit na yung tuhod. Dagbus malasig pa. Manita yan. Sabab sin limpa, sin pagmaksiat. Haatay niya, harsuwaran niya, hahiban, sin pito ang gautabaran niya. Ini kato, ang kanakulong niya, magwasihat kani. Mamin-min kani.
Sinayaw ka mo tuod, magmasiat, tapok ka mo, layo ka mo, ibang pagali ka mo. Yahdumul muru awal khuluk. Malubo impersonality mo. Malubo yung pagkatao mo. Inuno-uno luburi kapag lagi. Bahay luburi kapag lagi. Daan luburi di kapag lagi. Sasakatan larak di kapag lagi. Nalubo yung pagkamanusya mo. Sambil nalubo pa yung pangadatan mo. Yan mga tuwan. Nabang nalubo na yung pangadatan. Nalubo na yung pagkamanusya niya. Uno yan. Firman sin Allah Ta'ala, inhum illa kal an'am. Kabunal-bunal tuod. Tao na sila. Mapinda na sila laong pahayop. Nakasipat na sila sinsipat hayop. Balhum adallu sabila. Nakalawi pa rin hayop. Sababin hayop, doon sadya sila, kapag papanjarihan kanila, wala sila ng liulakad. Misan sila ng liulakad, hayop na sila. Kaputi ka sintao. Pabila maig ng pangadatan niya. Pabila nakarun niya, kabayaan sin napso niya, sin sahwat niya, sin pikilan niya. Nalubo yung pagkamanusya niya. Paglubo yung pagkamanusya niya, kal an'am nabiya siya hayop. Balhum adal. Balhum adallu sabila. Nakalawi pa. Dahil nga binatang. Turan niyo mga anak po. Dahil nga sabab yan. Ayaw kita niyo mutas. Dahil nga biyayta. Kato taniyo. Sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Hapal man sintuhan na nasabot taniyo ito. Iwan hahadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, uno pendeta kato taniyo. Habuk masa. Hajaman sin Sayyiduna Ali. Hamasasin Ali. Kamanghuran Khalifa. Matao din problema na alup niya. Saka wala niya hiyalulay yung problema, pikilan niya. Hiyalulay niya yung problema, kabayaan sin Tuhan. Hapang Hindu, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno yan Tuhan. Paman arada hisiyu ta intau mabaya ar-rahmah wal barakah hisiyu sintau mabaya sin rahmat dahil nga Tuhan niya iban barakat dahil nga Tuhan niya may taon na barakat taon na rahmat bukon din kanila dahil nga Tuhan Hikarun naggulang na siya. Ingat ko sa inilong ni mga. Kaya taod sinsin ko ini, kaya taod sin pamulawan ko ini, kaya taod sin kakaya-kayan ko ini. Ingat ko sa inilong ni. Pagtuyuan ko sa inilong ni. Kaya lupahan niya, sin nagpapanjari sin atay niya, sin nagpapanjari sin pangatod niya, sin nagpapanjari sin pangdungog niya, sin nagpapanjari sin simud niya. Kaya lupahan niya. Dahil nga sabab yan. Hakuyag niya, sinaltan niya. Diyan niya nagparidin ta walong sing kauman. Akita na tulong ngayon taon sinalta ko yun. Intong ba't si mangi, nag-actual mangi. Ubos nila man nagparid. Iyon sila sinlupa. Yun sila sinlupa,
imbaran nila, in kakaya-kayaan nila, in bahay nila, in kayop-hayupan nila, tiyun sinlupa akak-akak. Papamintangan haumatin, hari nadto kabalikan. Ingkatan di matuhan na kauna, iburatan liulil absar. Pamimintangan. Di siyurin nakakawa pamimintangan, amura mga bariman. Na, paman aradal khaira wal baraka, paalayhi bil Quran. Na, subay na imbagbog na to kata. Amo na insulat sintuhan marikato. Amo na inisid kato taniw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Quran maha mulia. Kitabul insan. Kitab si manusia. Bukan kitab si hayop. Kitab si manusia. Unin agi kato. Pa'alaikum bil Quran. Kaulan, wa fi'lan, wa tikadan. Baugbuhin yung Quran. Hay tikad, haswara, iban hahinang. Mga anak ka po. Amo yan yung pamaugbog simbar iman, usugi wambar iman, badais. Nababitan sila sin Allah Ta'ala. Imarayaw. So, may harap pamarayaw. Imbasura. So, may kato pabasurahan mo kung itaw palang bilik. Ano yan mga tuwan? Naingkitan niyo bukun basura. Inakaltan niyo bukun basura. Yung pangatudtan niyo bukun basura. Aun palsugpatan hantara sinipon iwan tagipo. Na. Pa'alayhi bil Qur'anil Karim. Pinadis sinabi, pa'alaykum bisunnati. Mahugbugin ng Quran, iwan sunnatin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan, imbay takato taniusin Sayyiduna Ali. Ipaghalulay sin problema mo, baran-baran mo tudyo patuhan, baran mo tudyo pahula mo, baran mo tudyo pakatiluakan. Halulaya sin parman sin Tuhan, halulaya sin pamaugbog mo, hakabayaan sin Allah Ta'ala, lanuin atay mo, lanuin suara mo, lanuin pito ang gautabaran mo, ay kaumatod kanila, ay kaumatod kaniyo, ay kaumatod kan siyo-siyo, say naturun mo, baran mo hantara mo iwan sin Tuhan mo. Mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin siya but ni ayat. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Hadza. Yung kitab ini, amo na yung Quran. Amin piatulo na Makkang po tagto katahon. Amin piatulo na Madinatul Munawwarah po katahon. Inhalaw niya yan hudan wa rahma wa sifa. Pagkasilasan, makada pamando, iban ipagpauli singkatan, sakit, iban singkatan, problema. Da, sa kainoy nili na to harapon madto, di na to patalo kun madto inatay na to, di na to patalo kun madto insuara na to, di na to patalo kun madto impito ang gautabaran na to, inagisin syaitan, patalo kanyo pakabayaan niyo. Pataalukan niyo, papikilan niyo. Amo yan yung panabitisin syaitan. Dahil nga sa babihan, hadlaw susungon. Umut ba siya ni syaitan? Uninut ba niya? Palatalo mo ni. Ay, ni ako blimak. Di ka mo isab katiyo-tiyuan. Magtuy-tuy agaron niyo atay niyo. Magtuy-tuy agaron niyo suara niyo. Magtuy-tuy agaron na pitong gautabaran niyo, sinyaong kamubiyabaitaan sin Tuhan niyo. Wallahu yadu ila daris salam. In Tuhan niyo,
Inallahu ta'ala, nananawag-tawag, harap niyo pasalam. Way lingog. Misan naon lingog, masulot. Ang penlingog taywan sin setan, sira'un bainal haq. La yantahi. Way ending. May ta, sabab way nakabayaan na rin simang lubog sing kabayaan sin Tuhan. Imbar iman usugiwan iman babae. Ubos na, tiyuk nila na yung kabuhi nila. Tiyuk nila na yung kamatay nila. Tiyuk nila na injasyad nila. Iban tiyuk nila na inyawalihan nila. Dugo nyawa harap pakabayaan sin Tuhan. May ta, siya rin sin nagpapanjari. Wahaja kitabun anjal na. Quran ini. Kaya tulun na mo, firman sinallahu ta'ala, mubarakun. Mabarakatin hinang dakan na mo. Kami magdiril, barakat firman sin Tuhan. Ampeng kamu ay magkarunahan kamu barakat dengan Tuhan niyo. Mga anak ka po, magkarunahan barakat tinatay na to. Magkarunahan barakat in suara na to. Magkarunahan barakatin pituang gaw takbaran na to. Pattabi'u na ay na kamu makadsindugayin. Akaran niyo na sadya in risala, in Quran, amin daing hatuhan niyo, harap maun ka niyo, maurul niyo na kaunareng ka niyo. Sambil kaliuhan niyo pa. May ta, sabab aumbiya ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way na sila mag-abot. Way na nag-abot diban si mga isiw-siw, aon pamarayawin hinang, sinway na sila nag-abot. Hinda siw yan, hinda bariman. Na mura-murahan, mga anak ka po, tub-tub na rin to. Dauton na to yung kabayaan sintuhan. Ayaw na to na rauton yung kabayaan na to. Daya rin nakita niyo hamasa. Nalibot na kita niyo, simpit na, simbala, singkatantan. Inyad to, patangkisunda kami, patangkisunda kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bangmayan, doon kita niyo habayta niya, doon kita niyo halugal, doon kita niyo hamasa, doon kita niyo kabayaan niya, Allah subhanahu wa ta'ala janji niya. Sa bangun niya, mga nanaraak niya rason, iwan sin, miyagad ka niya, tub-tub na rin to. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.